reka tubifurize gukomeza kugubwa neza no gukomeza kugira amahoro n'amahirwe. Reka tubagezeho uyu umugabo wafatanwe igihanga cy'amafaranga menshi cyane. Burya ngo wafashwe n'uwafatanwe igihanga rwose yafatanwe amafaranga atari makeya cyane agera kuri miliyoni n'ibihumbi 400. Si ibyo gusa kandi kuko mu byo yafatanwe harimo n'uducupa tubiri twa Heineken arizo yararimanywa ahongerwa mbere yo guhabwa amafaranga. Uyu mugabo rero ni umwe mu bakozi b'urukiko rw'ikirenga, akaba yafatanwe igihanga cya miliyoni n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda yarahawe nka avance ya ruswa. Iyi nkuru irakomeza igira iti: umukozi w'urukiko rw'ikirenga yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'uwatsinzwe urubanza. RIB yafatiye mu cyuho umugabo witwa Karaki Afri ari kwakira ruswa ya miliyoni n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda ya avance y'umuntu, amwizeza ko azamufasha gatsinda urubanza rwe ruri mu bujurire yatsinzwe mbere. Karaki asanzwe ari umushakashatsi mu by'amategeko mu rukiko rw'ikirenga. Yafashwe tariki ya 11 Gashyantare 2022. Karaki nk'umuntu ukora mu rukiko rw'ikirenga yashatse amakuru ku rubanza rushingiye ku mitungo y'ubutaka buri mu mujyi wa Kigali rwaburanagamo abantu babiri. Yaje kumenya amakuru ko urwo rubanza ruri mu rukiko rw'ubujurire, hanyuma aza gushaka uwo wajuriye amubwira ko ari umwanditsi w'urukiko mu rukiko rw'ubujurire ari we bita greffier, ngo nakomeza kuba umwana no mu bujurire azongera atsindwe. Karake yamusabye ko bahura akamwigisha uko yatsinda urubanza. Baje guhura amusaba miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda yitaga ayo guha umucamanza kugira ngo aze gutsinda mu bujurire. Baje kumvikana miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma Karake afatirwa mu cyuho amaze kwakira miliyoni n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda ya avance. Afatirwa mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, akagari ka Kiyovu. Uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru yizewe ikinyamakuru igihe.com cyamenye nuko uyu Karake yahoze ari umukozi mu rwego rw'umuvunyi, yakoraga nk'umugenzacyaha urwanya akarengane, hanyuma aza kuhava nibwo yahawe akazi mu rukiko rw'ikirenga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru igihe.com ko izitazigera na rimwe yihanganira umuntu uwo ari we wese witwaza umwanya we cyangwa akazi ke akaka cyangwa akakira ruswa. Ati RIB ntizihanganira uwo ari we wese witwaza umwanya arimo cyangwa akazi akora akabikoresha mu nyungu ze bwite, harimo kwaka no kwakira indonke. Dr Murangira yashimiye abantu bose batanga amakuru kugira ngo iki cyaha gihashywe, anasaba ko gutanga amakuru kuri ruswa byakomeza kuba umuco kugira ngo ruswa icike burundu. Uyu mugabo akurikiranweho ibyaha byo gusaba no kwakira indonke bihanwa n'ingingo ya 54 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Aramutse abihamijwe n'urukiko yahabwa igihano cy'igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Reka tubashimire cyane. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union wafashe icyemezo cyo gukuraho ibihano wari warafatiye guverinoma y'u Burundi kuva mu myaka 6 ishize, wemera gusubukura inkunga wabugeneraga. Uyu muryango wafashe iki cyemezo kuri wa 8 Gashyantare 2022 bitewe n'uko ubona ko hari intambwe leta y'u Burundi imishije yateye kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yatorwa, by'umwihariko inzira igana ku mahoro. Itangazo ryasohowe n'akanama k'umuryango kafashe iki cyemezo riragira riti: icyemezo cy'uyu munsi cyo gukuraho ibihano n'umusaruro wa politike igana ku mahoro yatangijwe n'amatora yabaye muri Gicurasi 2020 yafunguye idirishya ry'icyizere ku Barundi. Gusa European Union ivuga ko hari ibyo leta igikeneye gukosora mu burenganzira bw'ikiremwamuntu, imiyoborere myiza, ubwiyunge no kubahiriza amategeko. Perezida Ndayishimiye
Maze kubona iki cyemezo yagaragarije ibyishimo ku rubuga rwa Twitter ashimira abagize aka kanama bafashe kino cyemezo, aho yagize ati ndashima icyemezo cy'inararibonye cya European Union n'ibihugu bigize kuba bakuyeho byako kanya ibihano by'ubukungu bari barafatiye igihugu cyanjye. Uburundi bwiteguye gukorana n'abafatanyabikorwa bose, twese hamwe byose birashoboka. European Union ikuyeho ibi bihano nyuma y'umuryango w'abibumbye UN wabikuyeho mu Gushyingo 2021, byose bifitanye isano n'umwuka mubi wa politiki waranze Burundi mu mwaka wa 2015 ari ushingiye ku kwiyamamaza kwa Pierre Nkurunziza wayoboraga kino gihugu cy'u Burundi. Kuva ubwo mu gihugu humvikanye imvururu, itotezwa n'ibindi bikorwa byibasiye ikiremwamuntu, ndetse hanageragerejwe muri icyo gihugu cy'u Burundi kudeta, gusa yaje gupfuba. Ibintu bikomeza kuba bibi cyane muri icyo gihugu cy'u Burundi. Nkuko rero bigaragara muri kino gihugu cy'u Burundi bakomeje nabo kugaragaza ko bishimiye ibi byemezo kugenda bifatwa n'imiryango itandukanye bakurirwaho ibihano bari barafatiwe mu rwego rw'ubukungu, kugira nabo bakomeze gutera imbere, bakomeze ibikorwa byabo byo kujya mbere. Abagize ikipe y'igihugu ya Senegal bashimwe byihariye na Perezida Macky Sall wa kiriya gihugu nyuma yo kugihesha ishema begukana igikombe cya Afurika ku nshuro ya mbere. Ku cyumweru gishize nibwo Miliyon-Heiniken yegukanye igikombe cya Afurika cya mbere cyayo mu mateka, nyuma yo gutsinda ku mukino wa nyuma Misiri bari banganije ubusa ku busa bakayitsindira kuri penalty enye kuri ebyiri. Ku wa kabiri rero nibwo abakinnyi ba Senegal bakiriwe na Perezida Macky Sall mu rwego rwo kubashimira umuhango wabereye kuri Perezidansi ya Senegal witabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Perezida Sall yahamagaraga abakinnyi umwe ku wundi akamwambika umudari uzwi nka Ordre National de Lion wa mbere w'igiciro cyinshi muri Senegal. Abantu 52 bari bagize ikipe ya Senegal yatwaye igikombe cya Afurika cya 2021 nibo bagizwe na Perezida Macky Sall, ba kapiteni na ba kamanda ba Ordre National de Lion. Usibye kwambikwa iyi midali, buri umwe mu bakinnyi ba Senegal yahawe ishimwe rya miliyoni 50 z'amasifa arenga miliyoni 90 z'amanyarwanda. Ikibanza bahabwa rero n'ikibanza cya metero kare 200 mu mujyi wa Dakar, ndetse n'ubutaka bwa metero kare 500 mu gace ka Diamniadio. Umva abantu barahembwe miliyoni 90 z'amanyarwanda, ikibanza cya metero kare 200, umurima w'ubutaka wa metero kare 500 mu kandi gace. Urumva ni igihembo cyiza cyane. Kapiteni Kalidou Koulibaly wavuze mu izina rya bagenzi be yashimiye leta ya Senegal n'umutoza Aliou Cissé ku bw'umusanzu wabo mu gutuma iriya kipe itwara igikombe cya Afurika. Ati koci wari umukapiteni w'umunyamurava, none watwaye igikombe. Wowe n'abakungirije mwagize umusanzu ukomeye ku ntsinzi yacu. Warakoranye ubushishozi no gukunda igihugu, ubwitange, ariko hejuru ya byose hari icyizere. Umusaruro nguyu wabonetse. Rero bishimira ko batsinze, bishimira ko bateye intambwe ishimishije bagatwara kino gikombe, ibintu rwose bari baharaniye ku rwego rukomeye. Macky Sall ati rwose mwarakoze mwabantu mwe, mwarakoze ku rwego rukomeye, igikombe mwazanye muri Senegal twe tugitegereje turi benshi. Ngiki rero namwe rero mufate irishimwe, mufate amafaranga, mufate ikibanza, mufate ubutaka, ibintu bigende neza muri ab'igiciro.